office u executive engineer katanat PHE nongpo hadin bakilala badon kibriu kibatu na u pipeline bapenpoi siya kasor nongpo da ka bapenpei uti pipeline ubatan na nong tmai bahab hakawa umran ban penpoi syadu ka treatment plan katanat PHE ka badon hayo maulong bat kani ka jingtu na unu pipeline kalawan ra ka jingkerdu bam di hakis nong ki bahab hakasor nongpo halor kani kamat na kaliang ka office u executive engineer katanat PHE nongpo lengba uba yu kurba ii katanat PHE nongpo division ula kerpat iki pajba ki badon keti ban penpei uti pai bakide ban sangi nomardor uba yu kurba ii katanat PHE nongpo division ula ongru bakani ka jingtu na ki pipeline kalajian naga por sakapor bat ula ongru bakani ka na ki tegi pipeline kamdei ka ka bakhoi ka bala bandi ban bam namar kam syam ladei satia ka ka bala pankhoi kumbalong ha ka treatment plan kani ka jingtu ka kta ru ya ki pipeline kinsa du no bat kan pendona ru ka jingpoi sya ka treatment plan to kublai subon kajing lap jongi kani kajing tu jongi brio na umin pipeline kalong hi silenter nomor ba kasus jongi kadai nang tain po nong tumai sning kabajangai kumba 4 kilometer hadu ban poi hang po treatment plan na po yung mulong nong po ti kajing tu jongi brio kala long hi la bro si katu kan port dan ke belakam slam ru ti kani kajing tu kapan kelalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru idang wan lawi gitu ki authorized pipeline ke bagi join hi maki ke bagi tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka bakapoi po nongpo kapoi no stang kendiap te haba kapoi tang kendiat ngiru bingin sam su ba ya kasor nongpo boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ke jingkar pat ba ya gini kibrio ki bajule gini ka kam kin sobha ba kin nom le shu nang ni sakmat but kajing le jongki ka khta ke bobon ki liang ka bring kong galong ki penjat yu pipe da ka baki puncture la ni ki pong thlio bat ka tu ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi kin ja pipe te kajing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka te ha ba ki pe thlio ka dong ka leakage te ha ba ka dong ka leakage kamut u pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu bat kala poi no stang kendiat apo treatment plan kaba kajing penpei lingba jong gitu ki pipe ke berit ke baki ki samthlio maki kemut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka sopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki cap kalong kumni ba haba ngitip ba ka kasi ele persya bat kala air te ka don gani ka bursting jong ki line kemut kajing bethei jong ki line bat haba bethei kemut ka sornong po kemut ka poi sya kajing tu te ngitip hi ba ipai ba jong kasor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ga be eki te bandu de kita yo le leite ka kta ba eki adu kata te nang ta kadau ngabu ka jingkar pat ya gi pai ba ki badon ki ba uniu pipeline jongi ya silenter nadu nang te po nong thmai musding hadu po treatment plan jong nong po bakin num so ba ban pongshot chu gitu namar ba bale ka kta ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya kasor ya ki longyeng apo kasor nong po re ka kontupru ya ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jingkta kan wara tang ya ka jingjot yu pipe ka wara ru ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta ka wara ru ya ka jing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba ba si larangile na marude upai bu bahaban su welding rangile welding ha kapor badon ne skam igani gora ya kajing ngiru kum nakaliang jaka department te ngakarpat ki ba in sobha bagen umle asu igini bat kham tamru itu ki brio ki punan kam da kabale kum tu katu ko gadi ka raw water te ngam tip ki punan kam ha kanu ko pam re de punan kam ha ka baba madi kampat de ko ka babiang namar bang kim pat simle ya ka treatment te nakata kadang ngabu ke jingkerpat bakin sobha banum le shu namar bakakta ka distribution line ya ka ban pun poi sikilong yang ha ka sor nong po te ngatrai tang gini ki kentini kublai shibot